belai no lukurok kol khai singmani bai ang bijini bisingtibo ang tabuk belai no haksalni phai tongo hasteo phaimani belai no lukurok kok sungui tongkha kok sungmani no kipilnani bagai tini nong buskango haina lamsuko normal joto Jacob de Burma official night tongnai no ang prai no 20 days sayingka ongkormani haibano tabu lama o phai tongko hasto sopayako haibano kabang khub lukrok ano kol khaisingka je present political scenario no ti Tripura hasteo ang tabuk journey tongko thina achuk to tifuno nok no ang kok kasa hori tongo BJP be Tripura motha bo condition no tiyei alliance ngai जों shorts ni bisingtwi sawimankha Delhi o thanglayo je tripartite accord land rights ya direct funding 125th amendment amro kasajak nugui mano sana thangka angke kubikok je 8 years Tripura hasteo BJP hapang khamani kapsu joratei only development ni phasing no samkhlaya ya development ngo lama snamjago school rokbo tangsaki tongmani nugo phiaba chung no nugui mankna before 6 months ago ex tribal welfare minister Mebor Kumar Jamatia bai ani koklam pando Mebor Kumar Jamatia sao jaika project bo angno khlailangmani en tabuk present je EMRS school je ekalabia school ngi tongmani amo bebak no bini jorau kalangmani ni phiaba chung tabuk present tribal welfare minister Bromnam Bikas de Burma boni khukti bo chung khanakha je ani ko anchor Semuli kaina jomate be talk show pro bobo shaka tai state ni BJP ni GS Bromnam Bipin de Burma bo funing call tui jefro interview nawo apro bo shaka je tabuk travel university nani thang tong o Tripura hasteo tai dolayo ganke AIMS hospital ngan thang tong ne a kokno to je present MP Biplop Kumar Deb shaka haikabe ex CM phiaba tapsu jorate je Tripura sharok regional party khlailai khorang ti salaimani land rights political rights cultural language no je safe and secure main kok ngamono TTADCO bill pass khlai rokhojagui bo state government thanio kasajak amnatui bobagra already no mia Facebook o post khlai saka je supreme court o haina hai case file khlai dong nai gatabo guru paka ko sana thanga anke tini 20 tarik khana 21 khana ba 22 22 tariko Tripura hasteo bobagra faimano actually boman sikang Delhi kok sepeke tab Delhi bo alada jaga phai paisa candidate bo declare jeko jodi sino alliance ngai thanga angke BJP ka bisung manai kebo bo sawo BJP 14 ta BJP 13 ta Tripura motha 13 ta IPF tikaini haike 28 ta among angka je BJP ni MDC haike ba nominated MDC nominated MDC Bidyut Deburma a kokno saga phiaba tapsu jorate alliance ni kuno kok sajayako hage tapsu jorate kunia je bobagra je bisini kokti saituk tongo je BJP rok bo alliance ngiang gangke upai kri hai je boroni samung haika bon kogon tongo hasteo barsa barkha TTADC khomlungo botai barsa barkhe mosang nai khini phiaba chung omonse sing nuklayo 28 ta ne 28 ta wa mosom laija challenge yang challenge accepted phiaba yang candidate declare nan jora already election declare ngai paikha candidate declare nan jora o taun bagi alliance ni kok felekya nga 28 ta basaima laikhamu BJP bo ti promote habo ti IPF tini kok batsi ko IPF ti bo alliance partner ro tongo state government to phiaba lukrok ni chol jang man ka haise BJP rok tripartite accord mo 2 years ka khariya 125th amendment bill bu kasajak already Rajya Sabha o Rajya Sabha o kasajak amono bo pass khlairia ngati prasan bagitam ham kare khlaikya
a kok no tino je ti pramothani supporters rok hingkangke supporters leaders simia supporters rok hingkangke belai na jol laijak যদি সে অম হাইং তংখাঙ্কে বুট বয়কট বুট রিয়া হাইকে সিপিএম ন ফোন বুট রি পাই রে লাইনে হিনে যদি ন অম হাইন অঙ্গি থাঙ্গাঙ্কে আঙ্কে যদি মুসাসক মাইনে ওই ti pramotha airline chungi thanga ke buskango ti pramotha bo khri ksawi man lukrok ni jol jamo asu to der mangla koijon boras jolio baksa bubagra main kok to supreme leaders to ti pramotha ni bubagra je decide now amon ngai age buskango saimane alliance dang na inya to kok grupa ko sana thangka ke bubagra dillio thangi je kok salaimani bo king maker ngai ti prasarok ni hamkrai de khlaiman amon khlai tong ning a m no 2023 bo tong mani je kono motete khorong ni mla jodi jidi man khan ke tini ti prasa chief minister saima ko je propono nai ne di tabo suppose titi edisio government khana ning kan ke 15 ta seat nang majority o bahumot সরকার খানানি ke pheba nini thani 14 ta seat tong bin thani 14 ta seat tong te khorong na thani kaisa ba kaini hingkan ke a kaisa ni se belain belong thana hesi এই আমা হাইনো যদি সিনো 2023 আমা হাই নাই তঙ ইয়াগুলো 2028 गा आ फर्मुला बायनो थाङै तिप्रासा चिफ मिनिस्टार नामनानै वानसुमुं बुबाग्रा बेबो तावसु जरातै मुंसा मान्या कांके तंगिया आसु जरा कमो भाइके मादे मानो मान्या आमो बको फेबांके बो कक बाय तिप्रामो थाके एलायंस नाय बीजेपी बाय BJP rok bo kok sawi ti promoto be airline singi ti prasarono kok kesari manai kaini no BJP ti prasana hamza gonggang ke direct funding rudi 125 amendment rudi 7 security joto kisho rudi je safeguard tongmane land rights rudi jodi sino ahai ingyang kangke airline singi bo tamo manai tini open omno discussion sing amno ti khana botebo kok lam salaina je chini intellectual leaders rok bai borok bai koklam salai noro ang mai nugui manana ang on way ang hasteo phai tongo tabok o kok rong cherene lena top khe norok ni bukhane kok sadi ti pramotha BJP balance nano tangi lukrok sajagya a sajagya ni ang ko kok phai mani no ang jacob de burma official ni phasing thri norok ni thanai kaisa kok na rakha norok ani dongo tv o ani koklam panda nugui manai top khe tinia ba khana sari rogo nugui manana hage sana kok thanga bobagra thangai gurupa kugui tiprasani man thaide mano amon society tongo BJP rokbo tipramotha ni yak rom yakhe titi edisio ngia oma hayeno kesajak yang wo sisingo kesajak dungo kesajak mahayang lai tongai. Kulungka.